Nipialam niching honchinam Karbi lamet amai hanjanglang swaro pen kicheng se batai barla hirjir ki hir kachipati Difu kala kendra along song ingkora pri sosiatum pen pherang kya mai ki pha Dongka mukam police outpost angkang inut self help group along kachipadu parpik abang phiaphan pang thek apran enden Karbi prime time along pen liberal ban groupi non bir tang ton pen arjoitha Karbi lamet amai hanjanglang soro pen sari hajan higher secondary school along jakong ni pai crep ho arni ada por phai keba por malom pen ki chengsi abatai barla hirjir kir kachipate asai ke reng pona birta kat news channel pherang ke pen birta nakpali Ada por pioneer cap apor malom pen Karbi lamet amai alama bensing timung pen si pangjar ponlo lama ke pangjar asai long Karbi Anglong Autonomous Council em barim Rajendra rong pi pen si chirap chitodun lapen Karbi Anglong Autonomous Council em barim Jiwan Chandra pathak pen si tirim kachiki mo asai ke pachun ponlo puthot hirjira mai bensing timung pen ke chari pon along mai ke pha alam the klar dak pen em barim Rajendra rong pi pen si jai ponlo barla hirjir ki hir kachipati ke pado pon along alhi sarpo aman pen kachitong dun chitro Kumar be manpeng aluhi aman pen saret hanse hangmiji hanse barim ingti em barim homsing be hidinat rongpi BPO hakim rongpi la pen pherang ke Vishnu lekhi pen danglok ke thege dinga tum chutong dun pen barla hirjir ki hir kachipate amailong RDP dun Karbi Anglong angkang prajam hawar pen barla hirjir ki hir kachipate along chipate dun rinti labangso kachipate along ke chengsi nang ekelong abang phu dong mukak pen khorsing ingti adun thwanong eta dong mukak pen joysing tisola pen ingdeng ke thom anong e kilong abang philake bokajan pen Lakshmi bepia tum henlo barla hirjir ki hir kachipate ke pado pon along alhi atum pen koson se hirjir ki hir nangjima ardi doklong pen than pachini pon hirjir kason se aputhak pen tenglok lamet lamchong ki pangchu pon je aputhak ta ardi doklong pen lam the ki jai pon pado son surya lam the chithan chmum pado pon si mai mesening samjin pen pachun pon lo Difu kala kendra along jakong ni pai crep ho arni song ingkora plisosa song pen pherang kya mai ki pha Kedam tang suri hinira kretrok aning kan pen Karbi Anglong Autonomous Council voter list akimi selam nangji pureng angjang ka song asai tami kideng pon padolo lason si ang thunang thu nang te song pen kedam tang jakong ni pai kre ke thom arni high court along PIL ki pia pothak kichun ang thek man peng ke do high court pen lam toy ki pia tengsi jakong ni pai kre pho arni tong se court pen pherang ke mai phanang kok lo bosi jai kathar pen pherang kyang no pachini Chief Justice court number 1 itu Chief Justice correct itu constitutional matter to অকল এজন নহয় আৰু এজন আছে কোন হয় ক'ব নোৱাৰো আমি সাৰ্টিফাইড কপি পালে এই সাৰ্টিফাইড কপি কেতিয়া লাগে আপোনালোকৰ হাতত আহিব আমি ভাবো এইটো 2 সপ্তাহৰ ভিতৰতো পাব লাগে কনফাৰ্মেশন বেঞ্চত হয় হয় আমি সোনকালে পাব ডিভিজন বেঞ্চত হয় এই প্ৰেছ মিট দিয়া কথা উল্লেখ এতিয়া আপোনালোকৰ হাই কোৰ্টৰ এডভোকেটে আমাক কৈছে দিব লাগে আমাৰ এডভোকেটে দিব পাৰে বুলি কৈছে Karbi Anglong Autonomous Council atum chiklo jon trok angbong labangso aron kasalang patang nang jipota high court pen lamtoy do pota je ai kathar pen pherang kyang no pachini thu Honorable High Court usorot PIL number 9/17 2017 not ami file korisilu আমি ডিমান্ড কৰিছিলো যে Karbi Anglong Autonomous Council ইলেকশন পাতিবলৈ নতুন বুলি নহয় হে paragraph 2 sub paragraph 7 6 শিডিউল মতে বনাব লাগে বুলি তাত লিখা আছে আগৰ পৰা লিখা আছে কিন্তু কৰা নাছিল ইমান দিন সেই কাৰণে আৰু কৈছিলো যে 1951 rule to obsolete এতিয়া High Court order দিছে যে 1951 rules to obsolete হৈছে আৰু নতুন paragraph 2 sub paragraph 7 মতে ইলেকশন কাউন্সিলৰ ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰিবলৈ rule act law বনাব লাগে 6 মাহৰ ভিতৰত বনাই কমপ্লিট কৰিবলৈ order verdict পাস কৰিলে এই জুৱা 13 তাৰিখে জুলাই 13 তাৰিখে 6 মাহ বুলি কলে আমি ভাবো বোধহয় 14 নৰ পহে ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আৰু এই কথাটো হাই কোৰ্টৰ
কোৰ্ট হাই কোৰ্টতে কাউন্সিলৰ অটোনমাস কাউন্সিল কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ষ্টেণ্ডিং কাউন্সিলো আছিল আৰু আমাৰ এডভোকেট সকলো আছিল তাতে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে আমি ৰিটেন সাৰ্টিফাইড কপিটো পোৱা অলপমান দেৰি হ'ব আমাৰ এডভোকেট মানস সৰণিয়া আৰকয় ইংটিকাথাৰ চিনথং হানছে মিষ্টাৰ আহমেদ মিছ আও আৰু মিষ্টাৰ দেউৰী এখেতসকলে আমাক খবৰ দিছে যে এইটো প্ৰেছত এইটো কৈ দিব লাগে বুলি West Karbi Anglong District Long AP Rongpia Rongpen Sarwa Rong Dongkamuka Madak Arlis Teron Pi Ata Inkoranyer Kepaphan Pang Thek Thek Thea Tum Apran Karmura Birta Card News Salong Birta Nangli Anerlor Porpai Crazy Raminit Crepo Por Malong Perangke Kahumri Dam Hood Birta Kurib Dun Long Atenke Baithalang So Police Station Ke Parluang Kak Long AP Amekar Harmon Rong Hang Achor Arlis Teron Pi Ata Inkoranyer Kepaphan Pang Thek Thek Thea Tum Apran Armud Det Pusi Birta Long Du Arlis Teron Pi Alangli Sumar Bang Prido Alangli Inut Self Help Group Along Kachipaduk Pik Abang Pilo Sitame Kopai Kilang No Kidam Tang Jakong Ni Pai Cricket Home Bhom Ta Arni Pen Hempen Barsi Mesen Me Et Pen Rong Khang Development Block Dongka Mukama Sahim An Pale Damlo La Sopit Arni Tili Ke Thom Raj Tim Apor Malong Pen Puthol Dongka Mukam Pen Hem Jidam Thulo Sitame Ahem Kachili Lidet Ajong Ington Tepin Pen Ahem Aso Rong Aurat La Pen Adona Rapatum Kidia Sai Podopon Bomb Si Jakong Ni Pai Crepe Ho Arni Kititang Arpum Long Ponlo হেতু মিটিংৰ কাৰণে দৰকাৰ গৈছিলে তাৰপিছতে আমি গম নাপালোঁ তেনেহ'লে আবেলি সময় আমি ইমান গম নাপালোঁ গতিকে কালি ৰাতি আমি গোটেইখিনি আমি ৰাইজে উঠি আহিছোঁ গোটেই ৰাতিটো আমি বিচাৰিছোঁ গতিকে আজি ৰাতিটো নাপালোঁ আজি ৰাতিপুৱা আমি আজি ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে আমি মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মৃতদেহটো আৰ্লিছ তেৰাপি তো তেখেতে ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছিলে তো তেখেতে মৰাটো দাঁত মাৰিছিলে বুলি কৈছিলে তাৰপিছত হাততো মাৰিছিলে Rat atum pen perang ke angnuk ke pachuni pon atengke towar ebeng malong pang thek thek the tum se apran armut tekang det lopasi kahon the pon pado long epi rat atum dongka mukam police outpost along birta pidam si dongka mukam police outpost in charge hitesh basmutari lapen hamren sp atum setami adima long pali dun si police atum methanga sai cheken pom bom lopasi birta long dun namalam sopor phan birta moing taponik sina It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination securing 50% marks in repeaters examination can take admission in Arts and Science stream at Kanak Klata Junior College, and those students who secured 45% marks in the same examination can get admission only in Arts stream. Hostel facility is also available for both boys and girls students. Regular candidates can also apply for both Arts and Science stream. For more details, please step in Kanak Plata Junior College, MG Road, Ward number 5, near Shankardev Vidya Niketan, Lanka. Contact number 8638735290 or 8011979888. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো?
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihena mo people thar bir talong bangtholo bokajan LA angkang nilip MAC constituency arlo nilip block angkang along PMAYG lapen sanitation a hemso hai hoi kikim kirang pon boma dimalong MLA Dr. Numor Momin lapen Karbi anglong Tunamas Council MAC pabitra rong pietum jakong ni pai kripli arni kilang charidam PMAYG lapen sanitation a hemso kikim pon bom adimalong kilang charidam along MLA Dr. Numor Momin Karbi anglong Tunamas Council MAC pabitra rong pi lapen nilip development block a BDO pen chenglok pen an party along kechirab dun atum chetong dun PMAYG lapen sanitation a hemso hai hui kikim pon bom adimalong kikim kirang abang phuatuma phan MLA Dr. Numor Momin pen MAC pabitra rong pi atum chetong tekang simesen pen kikim ponjia phan MLA Dr. Momin lapen MAC rong pi adum pen than pare tekang Taralangso conference hola long BK film production pen kason se ponji ha imu Karbi alam arjana long kachaparjan dunji abang hubang phiatama phan screening test jakong ni pai krepo ani kena sai ke deng Labang so alam arjana phan screening test along kilang charidun atum lake EM barim bidasing rongpi KCS amai pu Chandra Singh Crow Dilip Bilapen babu rongpi atum chetong dun ha imu alam arjana tumo ketok lapen producer abarim EM bidasing ingti director babu rongpi lapen bangso alam arjana phan tangka sika lakre chokan pensi kepatang ponjia phan pathik ponlo lapen mohor kinep ke pangcheng ponji arni lake non ke bagji chitia chiklo pensi pangcheng pon popusi BK film production producer bidasing rongpi pen pachini Nelitum BK film production ahin pen apen Thomas Council on Karbi Cultural Affairs Department pen chelangsi ha imu po primitum ine kaselamji si ha imu kaselamji alam phela pelo Karbia ang bong jang si legend ka che thangnai lo ko ha imu helo apan ha imu phan ke Karbia tum ke botol bokana nam si ke koi kot asila so ha I koson si anam ke mandun detle koson si botol bokana nam ke mandun ma apen kenon Karbia tum alang li phan tum botol ki kur pen botol ki kur hut alang lidun ko si dunang kok ma hala swang deng pen ban si la hai mu asap tumu an ke ni tum ke pak langi ban si la so ai ni tum eklam pon pa matha ke semet pe ke lunang mum ko si ke man ma hai mu lo jol so hin si pak langi ban si tum ka matha apake puri lage art picture ko la pen ke fisher film ko la pela so film ni tum ke matha ten ke पर सेंसर टे कुरेजी दादा प्रीव्यू कुमती तुम तादुजी अपना परता नेशनल अजी तो सेंसर बोर्ड मतीदी दादा पेंसी सर्टिफिकेट एंड पाका सी क्लेम दी पुसी तुम के माथा असी हदा जसमे पे के हाइमु पे लॉन्ग टेरन लासो अपार्ट लॉन्ग लासो अपुलो हो अकंटा लॉन्ग कस पाजाजी फनमासी तुम के audition kam screening test kasi tu ke kasi tum kangwai pansi pini la so par pat kasi dolo prai bang choksi bang sirke bang je tong ni kita du unang ji apolo to matha ke akola da ni tum la so screen test ki bi pon pen ni tum matha la pro akimia tum bang aning hang bang du du pi cinema shooting bang hang bang du pi apen ni tum magai cici bang palok palang lu putih la kimi tum bang acha sa de ta mine asa kimi tum bang kon du ji ma asam ba mane talented atum do mane photogenic aji ki mission atum do mine hatu banda mo abar sai pina to pansi la so abar sai ki pilo sada kimia tum bang la so chansan en thak dale masi pini bang kom de lo asi da tum thak la lo aso te si paklang phasi matha asi da ke long le tum tam mo phi ka pe tum ta charge long entel bang so film tum se pacheng pon itu la so film pacheng man ke september pacheng ta pen ke la so film
ke nili masih script ke tolo lapen ke director bang ke babu rong pi lapen borkir rong pi ji lapen ke producer sab bang ke nili lo lapen halam pen culture festival si ke cara po la asi un an bang ke ceplo jani hom patang pasi tum bo Telah bang so film itu kan saya radang mau pakai panel itu titik. so film itu ke hot Desember bak play rock lagi mene so kedara te Desember me tum pak pang Dirta bangkila pas kang tan paniklam kardom